Daj, i ono mi balonu nakon. Kakvi je? Ovo mi je. Ne znam, ja nisam imao. Ajde uzmite. Ajde uzmite. Ovdje vino. Nešto vam kod vina. Brate, ja sam koso desno ispod tebe. Molim te, još poguraj naprijed, panika im je da ih istisnemo. Ja se spuštam od drugog mjesta gdje sam bio dole na onu stransku orijentir. Je ono tvrdo? Da, tu na to tvrdo je možda da je vidim ko na dole. To, brate, ja vidim to tvrdo, ja sam ispred tebe. Ajmo da ih opletemo, frkaj me sad, pritisni od urlanja da čujem juriš. Ajde, brate, sad pritisni, frkaj me sad, pritisni na to, pak nam ne može ništa. Radim, ja sam davno na tvrdome, samo što ovi lijevo od mene, oni su nešto stali, ne znam šta je. Oni kaže čekaju tebe, zauzmi najbolje položaj, opleti dole da čujem vukove kako zavijaju, ajde! Republike Srpske još jednom su u ovom ratu pokazali svu svoju snagu, odlučnost i umeće rukovođenja ratnim operacijama. Oslobađanjem Srebrenice srpska vojska je učinila ono što međunarodna zajednica nije htjela. Provela je odluku svjetskih moćnika o demilitarizaciji ove za zaštićenu zonu proglašene regije. Učinjeno je to nakon silnih zločina koje su počinili srebrenički muslimani nad srpskim življem u 172 sela, okolini Bratunca, Skelana, Milića. Pripadnici UNPROFOR-a stacionirani na ovom području sve vreme rata ilegalno su naoružavali srebreničke muslimane, trgovali sa njima hranom, pogonskim gorivom i ko zna čim još ne, a u svijet slali srceparajuće izvještaje o navodnoj gladi i lošim životnim uslovima. Oni su najdirektnije učestvovali u svim prljavim radnjama i omogućavali muslimanima da se ponašaju ratoborno pod okriljem zaštićenog područja. Zbog svega toga srpska vojska je bila primorana da preduzme odlučujuće korake. Akcija oslobađanja Srebrenice tekla je po planu. Sinhronizovano dejstvo naših jedinica imalo je za posljedicu potpuno rasulo u neprijateljskim redovima. I zaista, srpskoj vojsci nije mogao ništa ni NATO pakt. Ničim izazvani, avioni zapadnoevropske vojne alijanse dejstvovali su po srpskim snagama u Srebrenici. Razorne aviobombe, međutim, nisu demoralisale naše borce, čak suprotno. Učinile su da moral pripadnika srpske vojske bude još veći. Na drugoj strani, panika u muslimanskim redovima očigledna je na svakom koraku. Sam ulazak u grad podsjetio je na oslobađanje Trnova, na isti dan pre 2 godine. Među prvima u Srebrenicu je ušao i komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general pukovnik. Evo ja tebi držim za njega nešto u budu. Alfa. Znamo za jednu plavu kapu metalnu specijalnu. Dobro. Znali Englesine. Gdje si drtno? A ovo je naš sad drtno. Gdje si, šta radiš? Evo da, srebrni. Razvučen. I ne prepapavati. Naše ovo. Nisam ja išao to. Jeste vi ceo grad prošli? Jesmo. Sve? Gore smo uvijek tunka, pa na brdu i prošli skoro grad gore ostali. I može kroz grad kolima? Pa ide ti proveri može li kroz grad kolima, ajde. Može sad se možda da vadim. Idi, zlato ćemo da transporte, prođi kola. Može, ajde neki da znam. Vojko, čekaj!
Ajde, vezisti moji, ulazite u auto. Može, Bojko! Odlazi s posljedima naprijed. Ajde šefe naprijed, ajde naprijed. Neko je jebio da ima neka poruk vezunka pa za vas. Da ga ne ide, ono se ne stiga nazad, Sklonite se ovdje, što manje gaši. Ma šta ćeš Krstiću? Napred se pritaraj tenku, zagradi ovdje za ovu i ti upali i onda da ga izvučemo. Ajde momci, ajde brže. Ovo sad prikaži kako spašavam umprofon. Stavi ti to na sebi. Tako da se vidi da se umprofon. Tako ovo što. Odmah sve je većina. Ajde još nazad, još metar jedan. Samo malo da sad ne znaš. Dobre. Čekaj tvoju pomoć. Čekaj, idi malo levo. Moral bi ovako pa. Idi volan, ajde komandu jebote, Bog. Da se nađe. Oslobodi saobraćaj, prolazi vojsko, ajde. Idi ti dole da me snima. Evo im je pred džamijom. Ovo su pravili sad u toku rata grada. A? Koji će? Allah vera. Čestitamo. Allah vera. Jesu naši još napred? Još naprijed. Dobro. Čiste glade, uzeti. Možete komotno i s autobusom. Dobro znam ja da može nek ide on za mnom polako. Ovo je kod nas trajno kad izmaknemo što. Ajde žile, Krstiću. Ajde Krle. Snimimo u zastavu. Bacite u zastavu dole da se ne vjori, pogodi je dole. Ovamo neke kamere vidi. Tako. Tu, majster, tu! Evo ti izgleda kuća. Ja. Evo ti izgleda kuća. Dobro, njegove ovce.
Ovaj. Eto, Živanović i pružilo vam se šansa. Joj, čovječe, pa znate li, ja sad imam pritisak 600/300. To je me vata snima. Pružilo se šansa, gospodine Kovač. Pregledajte malo neku zgradu, pregledajte, uđite pažljivo. Ovo more nema srpska nijedna. Nijedna. U Srebrenici. Nijedna, samo im gleda da čuti procente. Ja sam rekao da je Doni Borova. Evo će se rekao našem Doni Borova. Stavi jedan ovdje, bravo. Pravac Potočani, Bratunac, nemoj se zaustaviti, hajde. Treći ispred mene, skroz, hajde. Ajmo, momci. Napred, pravac Potočani. Jesi mi go? Bravo. Hej, dobro. Ajmo, napred, hajde. Hajde, sutra. Kreći. Da. Neki su vedni. Skini ovu tablu. Ulica Selmanagić, Reuk, Crni. Skinite to. Hajde. Penji se bre čoveče, nemoj da ti govorim 10 puta i ponesi to. Natpis Srebrenica uzeti. Ne diraj, pazi. Ne, to je Romanska, ne diraj. Ne, Skloni je polako tamo, pažljivo na... Skloni je tamo. Polako je stavi iza drva. Evo, svijet se. Onda se naš ono stvari Postavljam ovo. To je Drina, uprava Drine. 10 stanova ti. Evo, ovo je treći podel od desno. Šta se tu radi? Šta je ova zgrada ovdje? To je to. Evo, hotel do Marije. Ovo? Hotel do Marija i gore. Aman, kako ja radim. Vidite pozor. Čovječe nađe zakon i skloni srpsku na srpskoj crkvi i srpska crkva bez ovoga. Ajmo, molim te govorim. Ajde krle vam. Kamermane. Odi krle vama da se... Nemoj mi. Ma nas trojica, molim vas. Ma nije bio način. Momci, pravac, Bratunac, ne ovamo! Pućite ovamo! Pusti mi pozdravljanje, fure! Kreći napred pa ću me pozdraviti kad dođemo u Bratunac odavdje. Vidi u skloništu dole, treći skloništu, brzo. A Triniću ti isto. Pa ja mislim neka vojska u pitku. Svaka čast. Pred 2 godine smo zastavu unijeli na današnji dan. Pred 2 godine, 11. jula, čestitam. Ovo je slobodno. A sad smo se našli. Evo, korance. Gospodine predsjedniče. Ljubo, Jorkan. Evo, bilo dobro. 4 puta, jedno sa to. Dobro je. Odlično, ajmo momci. Triniću, nemoj ništa, pusti istoriju, molim. Idi, da izađemo u Bratunac, hajde, ostavi istoriju. Kreći napred. Ja sam na položaju, gospodine Kadivak, samo po naređenju. Kreći napred ka Bratuncu, molim te, iskoristi Centar ovo. neka krene. Pusti centar, nemoj mi, kreći sa svojima napred. Reci da sam ovdje, hoću napred da se ide za Bratunac. Ajmo. Kreći šef, da se ne bavim to. Hajde. Ajde. Jorkan. Ovo je za komando. Gde ti je kamion? Čija municija? Za Robi, ajde. Gde ti je municija? Trči, uzmi kamion i za legendu. Ti idi napred, ajde. Kreći. Manke, šta je bilo? Neka. Ima poglaze, ulaze. Ulaze u svoj stan. Ovo je gardijske brigade. Vi ćete iskoristiti ovu paniku kod Turaka. Šta je ova vojska ovdje uređa? Hajde. Ti, sad. Hajde ovako da Bog da u centru gore da brzo. Hajde. Hajde.
Molim. Gdje me čekaj? Ajde, uzimajte je napred. Prema bratucu. Gore se puza u kosi. Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Pa brda. Idemo lijevo. Ma idemo pravac Bratunac, čoveče, odavde pravo za Potočar. Moramo prvo brda svojeg generala. Radi šta brod znaš. Ne smije ti dole ni iz grada naprijed. Molim lijepo, izvolite, je li ovo kraj grada? Nije, ima još dole. Dole su sam tere gledali. 400 metara, jesu. Srećno. Ajde, idemo dalje. Pravac Bratunac, Idemo ajde. dalje. Ajde momci. Pravac Bratunac vojska, čujete što govori? Ajmo. Kreći. Pravac Potočari, hajde. U zahvatu puta sigurno. Idemo Bratunac, šef, idemo Bratunac. Hajde, pravac Bratunac, hajde, nema, Turci su pobegli, čovječe. Bili smo mi na ovim lisaju, hajde. To je naš ponos, gospodine generale. A ti su zavljeni? Prodom. E pa da ti je onda srećan grad. Gdje si bila do sad? Ajde. Ovdje celo vreme. Znaš sam vodila kavu. Evo. Gdje ti je kuća? Ajde idemo u nju da popijemo kavu. A Turci, ko Turci, vidite to sve pregledaj, ajde. Naserovo te skrovište. Odac ko je tuku. A malo bježnije, kovađa. Dobro. Treba biti opet. Ko je tuku, Mati? Maš ti gore nakon, ne su mi. Onda oni pa. Kreći polako, Mišo. Jezi u vama! Pogledaj i zakuće gore. Snimi sad odozvo padaš. Samo ti ne radiš. Odozvo snimi. Letle su kugle ura, letle. Odvrni i skini se od skupno.